Esigabeni yesifunda imjovo ihlezi abekho abantu ekufuze bajove. Kunevalo lokuthi ingogwana letsha izorhatsheka msinya khulu kulesi sifunda. Makeka nedorobha zivulwa qobe langa indetshi zokujovela ingogwana. Kodwa abantu bayazigegeda. Okunye okubonakala kungunobangela balokho kuzaza kwabantu kunye nongalandeli imithetho yokuziphephisa erhatshekeni kwe-COVID-19. Vele nje angiboni ukuthi umuntu awuvaccinate. Ngoba president naye ngilomnye umuntu ongatikhombisa ukuthi uyathembakala because usitshele ukuthi akunawufostelwa umuntu kodwa nyalo ngathi soyasifostela. Kungcono nami ngito vaccinate stokhola kubuyela nasemasontweni kahle. Neta manje abete ngebuningi babo bato vaccinate la. Isingi sekangala ngisi sinesibalo esiphezulu sabantu abatheleleke nge-COVID-19. Kanti abantu bakhona basatsitsile nakufuze bayokujova. Mbuso usejimeni lokukhuthaza abantu bona bayokujova. Sekunevalo lokuthi isingesi vele sesingenile esigabeni sesine sengogwana le. That's where we are not doing well in terms of the vaccination rollout. As Mpumalanga province, we've already surpassed 1 million. We are now at over 1 million. But in terms of the percentage-wise, we are the lowest in the country, which we are working tirelessly to make sure that we improve the numbers. Sifunda seMpumalanga sinabantu Bangaphezu we-1,500 abatheleleke nge-COVID-19. Kunamahlelo akhona ukukhuthaza abantu bona bayokujova esingini inkangala.